Bema wayemre ewompem bema wentomenwo wo ema afemu nso amaje esa enyadoa beti se asekeka wo ba wontomen enwonso amaje behwe na watenete ede amawo se krampo na mefe dware bana so me ho keka me de se zongola chichi e na achimio dabi amaje esa ehunemu ni yare bia sempo webubu eguko anasa woni pedue nyina ayemre udane weni ede kire amaje herbal clinic wonom ewo emfidie wo ho a wonom ede ebeso wahwe ehu yare a ehaw ansa na wonom amaw anwedru ubehu amaje herbal clinic kire kwan ewo odan aboabo any gas filling station no ene di nhwenimu fra won ewo telephone number edidi soyi eso 0244 877 840 anasa 0205 045 655 ko amaje herbal clinic nanya wa yaresa. Aha, nika wakane ho ofo wasi enanso be badasem Goya kumisi me mudi ya mi bisa atuadi bisa ntimanya kwai ne bra nyabotre yenko bisa nyame heba krene ya yaresa bia soronko a omu afidi a okwa wonsai na de atoso ebe kire yade woni paduan mu na owie wasan kire wanu aduru bisa nyame heba krene umuni kokwa ama okwa minim kwakwa sade na de manyaw wawi kontomlem no yenko say yes stroke diabetes koko enam yade bia say gonorrhea syphilis HIV enokra de otenete ebe ye ho bisa nyame heba clinic